PFF Erizoba lyonka abantu bashatu nibo bayihanditsa okwegita ari 14 abehandikise nyomwebazyo omubaro okwika abantu 17. 27 declare Ayebari Prosi duly nominated as a candidate to contest for election as City Woman Representative to Parliament from Mbarara City under the PFF. Congratulations. Atura Violet orukuru kuteza karuru abo Electoral Commission omurimbara yashabe handikisa okuratira amateka agatirweho. Kiro kya leero erizoba ebira 23 tumazire kwandikisa abakwenda kwesimbaho abwa members of parliament mu bikale bikwawukana hano mu Mbarara City. In total tuhandikisa abantu 17. Mbarara South bali 4, Mbarara North abali 8 na Bakyara bali 5 niba abantu 17. So ekigarukaho kiringu tugenda kubeeta hano saa yona next week early November tugenda kuba ntuba program tubeeta balete campaign programs zabo tuikale tukole kitweta harmonization niko basobole genda mu field batandike okuseera akaruru campaigns ja kutandika ebiro 10. So kubateera balinde mpaka ebiro 10 paka utwamara ku harmonize ngondi kuteraniza abayihanditsa erizoba batugambire borekerire bwanyuma yo kwihanditsa. Barakoye tukore biragiro biraremese obushumankuzi ubwitaka na sente zo muhi wo mushoro nebindi byinshi. Imbaraga nso misogota zwire mbrinkanye nimwe ngutinde kwiza kubabera busha nkamisogente ago agaba marungi kandi agatayibo. Ballot paper yaza kushohora haro kabonero ki haro mazina ki akabonero kanje bantumwe no muzindaro amazina numwebesa Moses nyetegwire kubebesa orwanju rwambarara dina nabana babiki for sure tinimbatero muranga nkinda zo mu parliament nje kwagambira umwana w'umuki abana babiki bariyomba zo mu bikorwa yo bushambano batakekire bariyomba rwo mu mashomero ahabwa kantu kace pads nko kuturu kureba ha streets condoms free what nukwenda turebe free pads everywhere. Omugandi okwehanditsa kwabarukwe n'entebe y'obunyishingiro omuri Mbarara City kwagendaje kandi oku kwakorwa ambuga nkuru z'ekibina Electoral Commission omuri Boma Mbarara. Umuntu wena urukwija kugaruka kwibwaho itakariye nk'ebyebye byo kuguza za cemeteries rimbo kuzitunda indura enteza yakaruka NRM no kushaba mnonga kibina cyito ntucetenga mnonga NRM ntugenda konka kandi haciroho entera yakarureti really ni kibani kitendo mnyeto so ni kimangu n'abandi member of parliament kandi ndi NRM leaning ni kimanya kurunje mnonga niza ku Rwanda mnonga ukureba entera yakaruru n'enteza yakaru yagireta yahinduka abesimbere antebe y'obunyishingiro kazi abambara City nabo bayihanditsa na nuko okureba ngo abakazi abo kuza kuzara umarwaro tubagenda rugendo rwinji na ruhawo kuza kuraguza na rukukebeza barukuzara echo no basa kuchikorota no chikora wa leta services closer to the people na rukuhereza ubuhereza ukabwiha aha referral hospital tukabusyo mbyaro tukakora referral hospitals tukakora health centers unji byone bimbakorire nanye munkwase ngaruka nyongero kubahereza ahubwo kuba Uganda neza hare Mbarara City neza hare kandi nyoni ntekateka ngo twakwatanisa nituza kugikora amateno boci nko kuturikwenda enshonga nkuru neha nguni kushaba ndondera karuru ronda karuru ukakume ukeyimerereho. Our TV West ndi Senyomo Gideon na Susan Chalsima.